Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede hutan lagi sarapan ya. Sarapan itu, sarapan bubur ya. Sini dek. Tuh, mamam dulu, mamam ke mamam. Ke mamam, mamam. Tuh, mamam dulu, mamam. Pinter. Ciluk. Ba. Ciluk. Ba. Hah? Nih, gini nih. Tuh, sarapan bubur. Ya. Iya, lagi. Aduh. Sarapan dulu, sarapan. Mamam lagi. Nih. Pinter. Tuh, mat. Dadah. Mana no? Tuh, hei, tuh mat. Tak, dadah. Enak ya mamnya. Jedot. Mam lagi. Bentar lagi habis ya. Nih, mam lagi. Pinter. Tuh, bentar lagi habis buburnya tuh. Mamam lagi. Mamam lagi. Suaranya masih beket tak? Pintar. Hah? Nih, mamam lagi nih, mamam. Pupuknya mamam. Sultan, nih, mamam. Lagi apa sih? Hah? Lagi apa ini? Sultan, lagi apa? Lagi mainin kunci rumah ya? Iya, nih mamam terakhir. Ya. Budak nak kemana tak? Nih, mamam lagi nih. Nih, mamam lagi, mamam.
Mamam. Alhamdulillah. Tuh mak tuh. Alhamdulillah, mamamnya udah habis tuh. Alhamdulillah. Terima kasih yang udah menonton, semoga terhibur. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tab loncengnya gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.